Saybat Batteries is the proud sponsor of Jacaranda FM's Good Morning Angels New Year's edition. Saybat Bursary Fund. Dream big with Saybat. Saybat Batteries has kept South Africans moving for decades, earning its reputation as one of the country's fastest moving battery brands with a proud motorsport heritage. Today, Saybat enjoys a strong presence throughout Southern Africa and selected sub-Saharan regions, firmly established as the lifestyle battery of choice. Its bold red identity and reliable performance have made it a favorite amongst younger, hands-on generation. As a local brand with roots in racing dating back to the late 1970s, Saybat continues to carry its iconic colors with pride. Saybat Batteries is shaping brighter tomorrows by investing in South Africa's future leaders. Through Good Morning Angels and the Saybat Bursary Fund, we are making education accessible to those in need. Dream big and achieve more with Saybat Batteries. Good Morning Angels. Jacaranda FM. Op die program vanoggend, my voorreg om te sê goeiemôre aan Janey Mia Rood. Môre Janey, hoe gaan met jou? Goed, dankie en self. Baie goed, dankie. Vertel ons 'n klein bietjie van jou storie. Ek was graad 11, toe het my ma doodgegaan aan kanker. En van daar af het ons maar baie gesukkel met finansies, omdat my ouma baie lenings moet maak om haar mediese bills te betaal. So jammer. Ja. Het jou ouma toe na jou gekyk? Ja, sy kyk tot vandag toe nog na my. Eerstens baie jammer om te hoor oor jou ma. Wat wil jy doen? Wat is jou droom? Ek wil graag my accounting, my Bachelor of Accounting klaarmaak, sodat ek eendag net ietsie kan bereik in lewe en teruggee vir my ouma wat sy vir my al die jare gegee het. Wat is jou ouma se naam? Haar naam is Karen. Ek is seker van Karen sal baie trots net dat jy daai eerste stap geneem het om te skryf, just to reach out, put your hand up in life. Ek weet, you're at work at the moment, so jy het 'n werk om in die gang te bly, en jy sê om jou studies klaar te maak, so wat het jy al agter die rug? Ek het nou 'n oorbruggingskoers gedoen, dit is Higher Certificate of Financial Accounting. Ek dink jou ouma is al klaar baie trots op jou. So hoeveel kos nou so tweede jaar is? Ek weet party van die kursusse is duurder as ander, en ek dink hierdie is van die meer duurder tipe van kursusse en drome hierso. Accounting, wat is jy kort? Min of meer R54,000. Hoe het die eerste jaar gegaan? Die eerste jaar het baie goed gegaan. Ek het my alles in dit ingesit, elke dag na werk, my beste gegee. And I suppose, something that you probably will keep with you for the rest of your life is how our family stands in. We've heard this before with other stories as well. And may I say, it's probably a very South African thing. Blended families, people stepping in where other family members have passed away or can't do it. We've heard so many different stories. So I'm proud of your granny. Ek is so trots op jou ouma dat sy oorgeneem het en so mooi na jou kyk. And dis baie geld. And the story we hear so often is that money stands between you and the dream, right? Ja. Hier in die ateljee saam met ons vanoggend is Corneille Strydom. Hy verteenwoordig Saybat Batteries met hulle Saybat Bursary Fund. Ons het ook al 'n pad saam met hulle geloop. Hulle het al baie lewens verander. Ek dink daar's twee goed wat uitstaan dat Janey alreeds haar eerste jaar gedoen het. En in die tweede plek ook sy werk terwyl sy studeer. So Janey, goed om jou te ontmoet. Ek wil graag vir jou namens Saybat Batterye wil ons jou studie vir dek vir die jaar die R54,000 jy verwys het. Baie dankie. Jou ouma het vir ons so mooi gestel. Sy het gesê she's already overcome the loss of her mother and the stress of our financial situation to pass her bridging course. Please do not let her future end here because her grandmother ran out of money. That is so touching. Wel, Oma Karen, it's done. Saybat Batteries to the rescue. Jy gaan aanstudeer, Janey Mia. Baie dankie, ek waardeer dit so baie. Ons glo in jou, soveel as jou ouma in jou glo, soveel as jy in jouself moet glo. So go get him. Lekker swat. Dankie. Okay, hoor. Dankie. Good job, Angels. Good job. And Saybat Batteries, of course, shaping brighter tomorrows by investing in South Africa's future leaders. Through Good Morning Angels and the Saybat Bursary Fund, we're making education accessible to those in need. Dream big and achieve more with Saybat Batteries.
Tune in again tomorrow as we make another dream come true on the Good Morning Angels New Year's edition, powered by Saybat Batteries. Dream big with Saybat.